Hello everyone. Today I'll be showing you a video of Ashtapyataram Synod. We're having a conference at Thuruk Meghalaya. It's in East Jaintia Hills, and it was the best synod which I've ever attended. And how will I say? We have lots of delegates, fraternal delegates from different synods. We have from KJP Sepni, Mingi, Tripura Synod, Riphoi Synod, CHT Synod, Mizoram Synod, many more which came, and this was the, how will I say, I can't explain it actually, but this is like a short report which I'll be making. It's not, there will not be any interview videos and all those, and ma video kong siam na santak chu hi interview he chu hong la phak khai mga hong lang no na san chu program hi ar de re ya ke mahom zero ne mga la re se na program hi kin ne ya khan chu hi video kong ran lang rong chu hi video ke man zero ke nei lam lama phone a ki lak hi anita hi video hin abiak in sung hei mungay ta mipui hei zaka manit hei mungay ta. And the brief report for this synod we're having is there are a total of 946 delegates which attend the synod, plus the village members. There are a total of 1,000, and all total 1,946 people who attended this synod conference. I hope there will be more which were not in the list, but then the thing which were on the list was total 1,946 overall. So let's watch this video sang pula juk enre. Ma background music ki sia he Synod Zai Polen kin soundtrack anita hi lungkham thil pek iti la kha anita makha hoi khom hoi kiti tak ta han chu kin theme song in kan anit sa han chu ai music te hi omda ni ai nostalgic feeling anita kharnga ai om anita lajuk endai hi step ta ki ju la anita. This picture, this video was taken by me actually through my phone, and it was on the staircase of the church which I took, and let's watch. Sangbal Jeffrey he photographer in Aizol nita. Sangbal Jeffrey kin dur he ni lakha alo umro pincho kan thonga mani alampui he nalasan thain la pin mo ipu kom siya. An ushering thoda ne khum ya thattak taka in khopui danga chulamu manga thuruk hei ma tho masa churama khom da ko man tho ko manit pe lamu manga ma chu walkie talkie he yan manga chu earpiece ta reson na hi anong siama thattak taka ani ting na tan oma shalai ka kha ju resona han chu rerang ruai thil he ko man riat banga chula ruai tu he kom hi microphone earpiece an pe ka bunmat la ruai tu kan ka la aman hang phuta mahi thumuna ke thuma video kung la ba ta chung heya ta ka kam akom ahung na tu he komin sa sakin mom siga khan thum ko la songa ko kon
zuk ena en khoma hui tak takan biak in interior design an thodan he tiles ani ta phein ar matching wanga an chu chung tianga gallery tianga thung mun khi khom khi a bit khapa sun han jam hi chu mi pui hong lut lai tak ani ta dar suk zoi chaka an hong lut lai tak kha ani chikin kha an la tamba kin on nitin ai lang ani ta an jo nunga khan chu miriaman tam thli kha thung mun ei chunga he ko mai bit bana khan noi tiang khom kha thung mun ei a bit wang ta ti kha riat ranga ka chu kin nom no ngai ke om koma itamin sung thei tin ti om bit sab chakin na pastor he om he mun kan chu jam domina comment chu a enai ko ni sinote photo kuman pastor hi rang hin tong try pek sang ai ara tong try hin rangai pastor ti chu biar tu pastor kan ni pastor tang hi jaka story nei evangelist nei missionary nei kom ni ta rang hin tong try pek ai program program kan misalan lung ei tak he chu ire mai ni lung ne ku he kan ne re mai si ne ri mai no ei yo asal tu lung ti tak apa kan arjat tak siban the delicate say ei lung tak ni no ei apa Kilitsa aitan orang Islam akara aitan ripet pa ayo Islam so kilo esem ayun lo tejo denda hal ngirin aikan lu aitu tak takeju anjira ikom mai ko imo mai post vietong delicate sei kha juk sama ngana lom thuril na he kha anjuk ne khan nit no le report anjuk pe ka khan pastor dc haya hi aniriat takanita aniti ha e bieteram sinota hi chin man sela sinodang ne compare ne tirang ta na chin khomela ni kom selan Synod level 10, Assembly level 10, PYF level 10, NEICC Y8 10 ne tangdang hin remang thlak rangin pathianin chu ane inuam aneta ai roi tu he e pastor he an rat pe tak taka an mini tarang khomin tong try pe ngai lan sun matia hineka pastor hong changrang a thare khom hi hineka mi hinane riat ne e biatram sino join ra sangrang tu an ni thein rangin e tong try nan reilan ka kinwama video la isa comment program jo sacrament hi riat ranga kinom chu ya bikin tanjo ke me thar hong chang tu hein wanglai thoi thar hin la phano heine afata khe khomin riat ranga kinom chu bik ta khana la phano hin na sacrament hi relan pakloin chu e fak no khoma thada san chu mi ke thil e mini christianity chu aruin pui sa takanita e pumapa zan bu iti hi dan jokim ru sengai hin ile ru sengai la khan i ma omzia tak tak he khalarian filmang mia ke khom khala ker se khan kiriat ke tia chu khador pare ma ni khom selan hi
bainu waini fake big takan insunga relan bakloin ne biakin relan bakloin cho fak no khome athaditi kha kema ngai dan ne thurel tu khat kanai ti kha kisukiti nok no manita Alay singer ko kinom sikin reng wakin lomin bizing long tupun isirani alay kinin kilay kintarang khalay takye chakpe kinla reng palis Kristan misual atiran taki reng na nei khai no he tiap cham na nei khai no he tiap cham na ram nin an ngai may pastor e khaman hong tar tir ta ka mani rol thoi thar he ne hong ithul theirangin iti he komanen shoot tak ngaya big tak ne pastor he nangni respect tak anita pastor he khomi ninner pek pui tak nanga assembly level amani national level amani CKVP level he amani ninole PYF NEICCY ten he khomahin mi ne iriat thlak beteram sinot iti hi nangmini khomin malam he ne lapui mai unla emni rol thoi thar khomin hi beteram sinot hi big takan wangla hin join ri sang mai rang ani ti kha riat ranga ki jokin nom no kanita Rosling na peka khlairin pui pastor ring na thamin ni tak sikin an rat tulan ti kom itu wazing khantri khalai pastor isi ha reng hin chim ta pathin nai beitong kom slai ni ko wala le hang tar na kalau nungka tuh log ta video kan urok kimi unai la sakanita ma an la sak kejo an la phua anita hancho kemini sinot jai pole khomin la khat ka anmani iphua kha sakrang khantra annetia hancho anne pe ka la kha sinot in khompui jor khan kinilan anita anmani na itrangsan sinot jai pol member sei matonan kinmani nupang tiang ai erne alto hei tiang ai khan an matona khan urok kimina unai nu yan sia hancho la ai khom kha anmani la phuange kin hong saksa ni ti kha njuk riat ranga ki jukin nom no kan ia pastor right yang athung pu ki PCI moderator nita general assembly moderator pu kha aniti ti kha juk riat ranga ki juk nom no ta video khama hek ta ka juk tiviat ki nom chu CKVP matona nita uipa he khomi an mangda ne ya puiling tak taka copy hlak in ruba amcho marit he atak muna khom an pela inkom in tuale hong suakhain mani khatakanan resona chubai in rutuka emni khomin CKVP matona nita iriat ranga ki nom cho rimarit resak ne resak ki anang tak taka members mani ke sound ngai no kate son loi rang ni khangana te ka omloin anchu thilkhat ka interview ki lang no poi tak ta ni kom selan in program danga ki fenit sika khan buai maka Mizoram Shinoda ta nerdon khat ka chu nangma Shinoda Jaipol members ni nit na ta o kita chubai ne tu ka nin thiam tak nin hoi tak anta o kilom tak ti be ke ma komin anjo IT ha namni Shinoda Jaipol hi inkanim nin hong tlangai anata kemni jokin tlangai dan tlang pui chu CKVP ata namni secretary nin nei kan CKVP ata hin search committee he anung thlanga
search committee he khan an mani bial tina member se nong rang khat ka man ti ni ka man ti he ka khong sam pe khan te khate lar se income nin nei ngai a ol rang ni mak te na ta o lar se chu kin director ne conductor he na rian CKVP office bearer se na rian ma muna khan program siam ani tin chu an siam na ta khan kin fe ngai ne ti ka khong sam pe ka an chu nin thongai da ni that tak taka ol khom ol no nia khate nin zon ban ngai nin dam ngai mata o dam no ni non chu dam ngai mang unga o ke mini kom kin mission ani ti kha kin riat se kin zaipol member se company tana hin o kin hongi fe mai ani ti kha ni tin khong sam pe ka ni khom ar ngar khela e Pietaram sinot hi chin man khomelan mi hen cho e roi tu e pastor he senior he ne tu na hong om tu e komin mi hen an riat tak taka sun ma tiang khom hing khan malam pan mai ti khomei tunga pathian zarin han cho nung khon taka e nu he khomin an ta ban ta chu ni vlog khai nom on ta o happy one ta chu khaim program ki dong kinin nei khate kha zai pola ejuk nit sam ha program kha ngana interview program me ka chu ki chu thote khai man ti kha in khom sam pe no ka report lang pui chu kha retang kan mikhol ne akhomi rank kan khomi trang tu sang ler ja ko ka som li ka ruk kan nita tholom hi yam dan na so rang hi estimate 73000 74000 jo ai so rang nita tholom ka han chu mikhol dong in tam tak hi somini ka ruk ka ai dong nita kha dong pu khan hlai suang tu he ne in mi in sung mi na rank kan mikhol na khan 26 members ani omanita kemini hlungna kha hi pro pastor thatbur he ina ken hlunganita anmani ina khan 22 kin nita ka khama ina khan inne he ne members mikhwalong hlung tu ene hlaisong san tu hen ong san tu itirang hlaisong ni loin ong san tu hen khan 22 kini omani ti kha izu riat ranga ki zu kin mom no kanet an chu dang dong hi thur koin dang hi dong hi resale som thum ka anita an rank kan iam dan ke chainun chu mikhwal an dong chit iti hi thu e riat dan ani ti kha izu riat ranga ki zu kin mom no kanit an chu dang chu amual khai maka in khompui chu ai hoi tak tak anit kumsang ne som ni ka rukka sinodin khompui chu pathian zarin tong try na hine sam pekin na kuma sinodin khompui mong na rang khoma damin hlungai ti e komai tunga e pastor hine e upa hine dang hine palai heine hlung rekip no ti komai tunga ka bonin ta report lang pui kong ipek thei chu anit and the total members which attend the synod of Pietaram synod is 1946 people who attended there might be more or less I'm not sure exactly but not less than 1946 there might be more which are not counted by the receptionist so yeah that's all I guess apart from that there's nothing else and the house members total are the Thruk village there are total 130 household and everyone receives delegates at their house that was a good news sometimes if we ever go to synod or some conference like some house members doesn't get any delegates due to shortage of delegates but this synod which we're having this year was very remarkably how will I say it's good and it's amazing and that's all thank you so much and please like share and subscribe for more and just one matiang kom on news he siam tum kita news ringai na he kom tu sung tu ral he group he kom ne ya jo BYA group he kom ne khan e roi tu he tra tak he kom he anong post nga ya news in puang ro mani imne ma cho wani chu in puang no ninga san chu me he cho he asionot report lang puite ke hong pe kan chicken ma chu bel no ka thanitin chu pathianin thatin chu kha report e ka hong dong news in kana e kom ringai na e kom el hong ne rang ne ti kha jogriat rang ki ju kan nom no nit kha ka kilo